لستنبول گلیشاویجین کو لجربانی شهرداریان دخبتن دوی پروسه بایش کرونا ده وکی بشک جوان خباتکارین هری زیده لبر ریسکان خوشی تین دستین شانکرن و لگل وان مترسیان اف خباتکار بیناو بر به شو روش دخبتن. خباتکارین گلیشاویتنی دبیجن لگل کو لگور گلک پیشیان او دو قات زیده تر خود پاریزن جی لی هر تم مترسیان خوشی ده هشو مجی وان ده خوانیشاند ده. هر وها او دترسن نخوشی و درینن مالباتا خواجی جلوما هر تم به بالداری که مزن کاری خبری ودبن. Yani şu zamanda bize çok önem gösteriyorlar. یا راستی ام دفێری زەحمەتیەن وی کاری بوونە و بە شەو و ڕۆژ زڤستان و هاوینان بێناوبەر ئەم دخەبتن. بیا من ئەv کار زەحمەتترین کارە لە جیهانێ ji ber ku em her tim di nav qirêjî û gilêşê de ne. Her wiha ne tenê korona metirsiya gelek nexaşiyên din jî heye bome û em ditirsin van nexaşiyan vedirînin malbata xwe jî. Her çiqas em bergiriyên xwe jî bigirin, mixabin rîska nexaşiyan jî di jiyana me de her heye. Eve girmeden şunları ben çıkartıyorum kapıda. ولاتین کو ji zehmetiyên van karmendan haydarin jî bo ku hinekî harîkariya wan bikin deriyê poşetên gilêşên xwe bawayekî rêk û pêk digirin û li gilêşdankan bi cih dikin. Elimizden geldiğince yardımcı ol. Em baş dizanin ku ew karmendên gilêşavêtinê di nava çi zehmetiyan de dixebitin û wekî niştecihên vê taxê em gilêşên xwe birêk û pêk berhev dikin. Her wiha bêyî ku li derdorê belav bibe, em li gilêşdankan kom dikin. Bi rastî jî karê ku dikin gelekî zehmete û metirsîdar e. Divê em jî wekî welatî her tim ji bo wan alîkar bin û jîngeha xwe qirêj nekin. Ben burada mahalle sakiniyim. خباتکارên gilêşavêtinê ku bi berdewam li gel metirsiya rûbrûbûna nexweşiyan dixebitin, mehane li dor 4,000 lîreyan mûçewer digirin û dibêjin, li gel ku rojana nêzî 12 demjimêran li ser karin, lê ev bihayê ku distînin li hember rîska jiyana wan gelekî kêm e. Her wiha nêrîna civakê ya bo wan û karê wan pirî caran dilê wan bêşîne jî ew bo paqijiya jîngeh û jiyana civakê li jêr metirsiya nexweşiyan bênavber karê xwe didomînin.